Kajing nok senyang juga kamdei bapau sang ni. Andai syana kelan kapau. Ya keteng jong betul ba. Kakenhun nongnya thuk jong jilla Meghalaya beletip kumka The Ultimate Legend Bikers Association leni katulba jong central body mata sngi kan trik jemang arjar pulai klayo un penskam mi kinong kit kam bathma jong kaseng nakbenta samoy trekam jong snam arjar pulai arjar punriu but yakani jing yalang gila pelong halau mali darbar hall East Kasilas district kinong kit kam bathma hakani kaslam trekam jong kaseng tulba central body nakbenta snam arjar pulai arjar punriu layo president duba Rishan Don Nongrum ba Odikas Shulai kumu Vice President, Working President Dukershan Lang Nongbri, Secretary ba Ban Bahalang Mauyong, Organizing Secretary ba Rich Bimas Rani, Finance Secretary ba Mishak Sungo, Sports Secretary ba Frankie Nongrum, Social Secretary Jershai Marbanyang, Public Secretary Samuel Kurba, Education Secretary Shestar Kharbani berki arngut ki coordinator upastor Lambon Karbudan wadba Splendam Saukme. Kidkhot Executive Committee ki kentup yu bom Pierre Lendam bad Ivandor L Nongpur bad wan kit nong kendri. La penia ikijingelang duba PS Lingdo baru teman besan Paul Sokrat ulalong kum kongsan hakaba ulashim ikbenta ben pentian smai kidkhot bethamai joka seng tulba central body tak bentau snem arjar pula arjar punriu dak baburu dak jing duai hakan isngi la yoru ikajing keren nu president berlim usai borlang el nonglai bekumju ru nu Rishan Dondor nongrum president betma jong kaseng hakaba kajing elang layat be jarenti lingba kajing wani simbenta lang gidkhot lagi unit beper blawan nakeleng jong jela Meghalaya teli ke jong phi kajing ya suthu jumut ke jong phi bat kham tam e ya kata ke mensim ke jong phi ban pen idon kamai ki seng ki batre charity ke bakum kini kajing don ke jong phi pat kalong baik kenenti ke bakhuj ka yarap ya ki para breu ki jongi ya ke nang salang ke jongi dengan ngets kamba ubrei kerku ya pi kum ki barok team members ai khube ya barok ni ket kam ki ba sa som thai no mo ki ba sa ki no ai ni kan ket kam ke jongi hrei ke jing kun no je pi ke jing trai kum ki ni ket kam le kan be mat kun no ande kan je teng pat ban non kum ki hot ki benang ai msi ni ki ni ket kam ki ba thamai ki benang ai bor ban nganget ke dia kejingnya kailang ke jongpi kini baru kikam ke fitre tang taban tempau seba mo bakum kaseng ngilong ke baklan ngilak ban treng dei ke dei ke bangal an kimne ke dei ke bak kersoi na ke do nu ke jongpi bak katahi ke dei ke kam ke bakhal aga ji em jongi kum ki breu abang ngilak ban le kenu ke kam ke babha la kalong ke barit ke bakrau nganget ba ublei thau yin ni ai kat nu ni arab kan nu reng pej ya kada nuot ba kam sim ba jonga ba jongpi Baling ba kajing tray ke jongki. Baling ba kajing tray lang ke jongi. Ba kata kajing jauh mat ke jongki. Kanlong kajing kerku ya kum kita kiye. Ba khamtam om dei ba ublei ukurku yaki henrei ningkong ngetip ba ublei ula kerku ling ba kikam kikti ki jongki. Ba ngilala ban kerku ya kum kita kilong yin. Bun ba kibrang mak ya kejing sadin bun ba kidang mak ya kejing duk kejing kerdu bat kejing jar bat kalanot ti ai ba ka sentul ba kejongi kanlong kejing kerku halor jongki bat kumjuru ublei unso tenak bat unso komen ya ke ka bangi ngile namar ngangets kem ba ke ka bangi le na kaliang jongi kalong ngile nadu kemensim ban nadu kadonot kejongi sapo Mizoram rupau nomor kipelok jongai kipet ya kani kaseng tolba yang first time ngi ka biker association ka no senyang ka long ka role model ya kini nang salang ban lawa kani kamdai kani ka don ka dodut ya para nang ilam jongi bat istunat kata kajing kalalong ba kunci perang idon bat kilong kungsi bat hangta in sapo mi kata tolba